Kera kabaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ibiganiro biyihuza n'umutwe wa M23. Iyi ni inkuru tugiye kurebera hamwe ahangaha kuri channel ya Raza Media TV. Ngushimire wowe wahisemwo gukurikira Raza Media TV ndetse nguhe ikaze wowe ugeze kuri Raza Media TV ari ubwa mbere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kibarizwa mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, ari nacyo twebwe tukugezaho iyi nkuru duherereyemo. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba ari igihugu kizwi ndetse kikaba ari igihugu cyibasiwe ndetse kikanaturwamwo imitwe yitwaje intwaro myinshi cyane, cyane cyane yuko ari igihugu kigaragaramwo amashyamba, aho iyi mitwe iba yitwaje intwaro igenda ikunda kwitwa inyeshyamba. Muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo humvikanye umutwe w'inyeshyamba udasanzwe, akaba ari umutwe w'inyeshyamba byakunze kuvugwa ko ari umutwe w'inyeshyamba uri muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho uyu mutwe bivugwa ko cyangwa se byagiye bikomeza kuvugwa ko ari umutwe w'inyeshyamba ndetse w'iterabwoba ushyigikiwe na leta y'u Rwanda. Uyu mutwe wa M23 wadutse ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2012, aho badukanaga imirwano yabahuje na leta ya Kinshasa, aho barwaniraga mu bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu, aho uyu mutwe wa M23 wabashije kurwana ugafata tumwe mu duce ndetse ukanigarurira umujyi wa Goma. Aha hari mu mwaka w'ibihumbi 2012, nubwo uyu mutwe w'inyeshyamba wafataga uriya mujyi wa Goma bitaje kuwuhira ku buryo yabasha kuwugenzura ndetse no kuwugumana mu buryo burambye. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakomeje kurwana ndetse no gukukuza, bifashisha abacanshuro ndetse n'ingabo z'amahanga, aho bateye ndetse bagabye ibitero bidasanzwe birukana inyeshyamba mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma wongera gusubiranwa n'ingabo za leta. Byarakomeje bakomeza kurwana, aho umutwe wa M23 wavugaga yuko hari amasezerano wagiranye na leta ya Kongo bitigezwe bishyirwa mu bikorwa cyangwa se atarigeze yubahirizwa. Aya masezerano rero niyo umutwe wa M23 ujya gushingwa washingiyeho, bituma wegura intwaro ujya mu mashyamba uriyoruganiza ndetse utangira kugaba ibitero mu birindiro by'ingabo za leta ndetse no kuzirukana, aho bakomeje kurwana ndetse bakomeza kugenda bigarurira bimwe mu bice by'ingenzi bigize igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace k'uburasirazuba bw'iki gihugu. Uyu mutwe wa M23 nk'uko bivugwa ko ari umutwe w'inyeshyamba udasanzwe bakunze kwita ko ari umutwe w'iterabwoba, ubundi ni umutwe w'inyeshyamba urwanirira ukwishyira ukizana kw'abakongomani bose muri rusange, aho uyu mutwe ugaragara ndetse bikunze kuvugwa ko ari umutwe w'impinduramatwara ugamije kugarura ndetse no kubohoza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikava mu butegetsi bw'igihugu ndetse umuturage wese akongera kwisanga ari muri Kongo yubatse neza kandi ifite ubutegetsi bwiza, kandi kikaba igihugu kigendera kuri demokarasi, nk'uko n'ubundi bivugwa ko ari igihugu giharanira kuba ari igihugu kigengwa na demokarasi, nyine nk'uko bakunze kuvuga ngo ni Repubulika Iharanira Demokarasi. Ubwo uyu mutwe wa M23 nyine
ukimara kwirukanwa muri Goma mu mwaka w'ibihumbi 2012, wacitsemwo kabiri, igice kimwe cy'izi nyeshyamba gihungira mu Bugande, abandi bahungira mu Rwanda. Abatsinzwe bemeye ko batsinzwe bahungiye mu Rwanda, ndetse abataremeye ko batsinzwe bahungiye ku ruhande rw'Ubugande. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 umutwe wa M23 n'ubundi waje kongera kwiyoruganiza ku ruhande rw'igice cyari cyahungiye mu Bugande, bagarukana imbaraga zidasanzwe ubwo batangiraga kwataka, bagatangira kugenda birukana ingabo za leta aho bafashe, bikaba birarangiye ingabo za leta zikimukira mu bindi bice. Uyu mutwe w'inyeshyamba wakomeje kurwana, cyane cyane byaje gukomera mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu mpera zawo, mu mezi ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12, aho byarangiye ukwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2025 gusize umutwe wa M23 wegukanye cyangwa se wongeye kwigarurira umujyi wa Goma nk'uko uyu mutwe wari warabikoze mu mwaka w'ibihumbi 2012. Uyu mutwe wa M23 ukimara kwigarurira Goma, amahanga ndetse n'ibinyamakuru bikomeye ku isi byatangiye kwandika inkuru, cyangwa se abantu babirebera hafi bakurikirana iby'intambara n'ibindi, bakomeje kwibaza niba M23 izabasha gufata umujyi wa Goma nanone ikaba yabasha kuwugumana igihe kirekire, cyangwa se bikazagenda nk'uko byagenze mu mwaka w'ibihumbi 2012. Kuri iyo nshuro ho ntabwo ariko byagenze. Umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma ukaba wari urinzwe n'ingabo zidasanzwe za Afurika y'Epfo, urinzwe n'ingabo za MONUSCO, ndetse uyu mujyi wari urinzwe n'ingabo za leta, harimwo n'abacanshuro ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zoherejwe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe y'iterabwoba, ndetse cyane cyane kurimbura umutwe w'inyeshyamba za M23. Aha rero ho umutwe wa M23 umaze gufata uyu mujyi wa Goma, byaje kuba ibintu bidasanzwe, aho habaye intambara itarakomeye cyane nk'uko byari byitezwe ko bishobora kuzagorana. Umutwe wa M23 wigarurira umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, aho baje no gukomereza nanone mu ntara y'Amajyepfo, cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, naho bakigarurira umujyi wa Bukavu. Umutwe wa M23 rero, ibi byose nubwo byabaga byashinjwaga u Rwanda ko ari rwo rubifitemo uruhare, ari narwo rwagiye rutera inkunga uyu mutwe wa M23 ukunze kwitwa umutwe w'inyeshyamba, cyangwa se umutwe w'iterabwoba nk'uko bivugwa na leta ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ubwo ugenda urwana mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi mu by'ukuri ni umutwe w'inyeshyamba uvuga ko ugamije kuzana impinduramatwara, cyane cyane kubohoza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe ukaba wakuraho ubuyobozi bubi buriho, hakajyaho ubuyobozi bwiza bubereye abaturage, abakongomani bose bakaba umwe. Ibi uyu mutwe wabyiyangajemwo mu bwo abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'Igiswahili, ndetse higanjemwo ubwoko butandukanye, cyane cyane ubwoko bw'Abatutsi.
akaba ari abantu bakomeje kubangamirwa ndetse kugenda badahabwa agaciro muri kiriya gihugu kuva imipaka yacibwa hari ku ngoma y'Ababiligi, ubwo Ababiligi bakolonizaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage bo muri kiriya gice ntago bakomeje guhabwa agaciro ngo bakirwe ko ari abenegihugu ba Kongo, ahubwo bavugwaga ko ari abanyagihugu baturutse hanze y'icyo gihugu bagomba gusubizwa mu bice bakomokamwo, aho babaga bashaka kuvuga u Rwanda cyane cyane. Bivuze ko nubwo ari u Rwanda ariko ntibivuze ko hatari n'abavuye i Burundi cyangwa ahandi, ariko mu by'ukuri bavugaga ko ari u Rwanda, hari abanyarwanda bagomba gusubira mu Rwanda rwabo, akaba ariho baba, akaba ariho bavugira ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu kinini kibamwo imico itandukanye, kibamwo amoko atandukanye, ariko by'umwihariko kikaba ari igice kigizwe n'umujyi munini cyane wa Kinshasa, aho hatuye abanyagihugu biyita abasirimu, abenegihugu bavuga ururimi rw'Iringara ndetse n'Igifaransa cy'Ababiligi. M23 rero bo bahagurukiye kurwanirira ubwo bwoko bwose butuye mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bwagiye bugumya gutotezwa, ndetse by'umwihariko hari ingabo zahoze ari iza leta y'u Rwanda FAR zahungiye muri kiriya gihugu mu mwaka w'1994 ubwo basigaga bamaze gukora jenoside mu Rwanda. Ziriya ngabo zigezeyo nabwo zatangiye kwibasira n'ubundi abo mu bwoko bw'Abatutsi, bashaka kubicirayo naho ngo babarimbure. Aha aribwo bashinze n'umutwe wa FDLR ugamije kuzagaruka ugatera u Rwanda ugakuraho ubutegetsi buriho, ndetse ukaba washinga ubutegetsi bushya, ariko bagendera ku matwara avuga ko nta mututsi bashaka mu gihugu bagomba kuba bayoboye. Uyu mutwe wa FDLR nawo rero ukaba ari umwe mu mitwe nayo yateje akaga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aho abawishishaga ari Abanyarwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aho u Rwanda rwagumye gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko rucumbikiye abicanyi ndetse basize banakoze jenoside mu Rwanda, bagahungira mu icyo gihugu bagahabwa ubuhungiro ndetse bakinjizwa mu gisirikare cya Kongo, aho gushyikirizwa u Rwanda ngo babazwe ibyo basize bakoze mu gihugu. Ahangaha byaje kurangira rero leta ya Kongo ivuniye ibiti mu matwi, yanga kumva ibyo u Rwanda rwayisabaga ko yaboherereza abo banyabyaha bakaba bahanwa, abandi bakaba bavanwa nyine bagasenya uwo mutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR rero ubwo M23 yo yahagurukiraga kurwanirira abaturage bo muri kariya gace, byaje kurangira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ishingiye ku icyo kibazo ivuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23, ndetse by'umwihariko banavuga beruye ko M23 itabaho, ahubwo ari u Rwanda rwateye Kongo, akaba ari rwo ruri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kibazo rero cy'uyu mutwe wa M23, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarahakanye ndetse yareruye ko idashobora kuzigera ijya mu biganiro n'umutwe wa FDLR n'umutwe wa M23, kuko uwo mutwe utabaho, ahubwo ari igihugu cy'amahanga cyateye igihugu cyabo, abo bashakaga kuvuga u Rwanda. Bavuga ko batazigera bajya mu biganiro ibyo ari byo byose. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kugenda itanga ibirego
mu miryango y'ubumwe bw'Uburayi ndetse muri bihugu byisize hamwe bya UN, ndetse irega u Rwanda muri Afurika yunze ubumwe, irega u Rwanda muri East Africa, ndetse aho ariho hose hashoboka. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gutanga ibirego ivuga ko u Rwanda rwayiteye, u Rwanda rwo rukabihakana. Ku kibazo cy'imipaka n'ibindi, u Rwanda rwo rwavugaga ko rwasizeho ubwirinzi ku mipaka yarwo kugira ngo rurinde ko umwanzi yaturuka hakurya cyangwa se yagira aho aturuka agatera u Rwanda. Kongo yagumye gushyira igitutu ku mahanga kugira ngo amahanga abashe kuba hari ibihano yafatira u Rwanda. U Rwanda rwasabwe gukuraho imbogamizi ku mipaka cyangwa se gukura ibibangamiye Kongo ku mipaka. U Rwanda ruvuga ko rutazigera rukuraho ubwirinzi bwarwo ku mipaka, kuko rwari rubizi neza ko ari gutegurwa umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse kikaba cyanasibwa ku ikarita, nk'uko n'ubundi Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi yari yarumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko azatera u Rwanda akarusiba ku ikarita y'isi, akarwomeka ku gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukaba intara ya 8 ya kiriya gihugu. Aha rero ku bijyanye n'ibiganiro byakomeje kugenda bivugwa, rero haribazwa niba iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaratangaje ko idashobora kujya mu biganiro hagati yayo n'umutwe w'iterabwoba cyangwa se na M23. Kera kabaye byaje kurangira rero M23 na leta ya Kongo byemejwe ko ngo hari ibiganiro biteganyijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ubwo hazaba ari kuwa kabiri, aho hazaba ibiganiro bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Ibi byabaye rero ubwo Tshisekedi yagumyaga kuvuga ko atazigera yitabira ibiganiro byamuhuza n'umutwe wa M23, ariko byaje kurangira bigaragaye ko atagishoboye kurwana intambara, ubwo yari afite abanyamahanga barwanirira igihugu cye, harimo Sami DRC, ari ingabo za SADC zari zaroherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha ingabo za leta ya kiriya gihugu kurwanya umutwe wa M23 ndetse no kurinda imijyi ya Kivu zombi. Byaje kurangira rero bidashobotse, aho ingabo za biriya bihugu zimwe zatangiye gutaha ndetse izindi zibura zamburwa intwaro, ibindi bihugu byari biteganyije kohereza abasirikare babyo birangira batabohereje. Byaje kurangira Felix Tshisekedi bigaragaye ko yagiye ku gitutu cyo gushaka guhagarika intambara mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo biciye mu biganiro hagati y'umutwe wa M23, nubwo yari yaragumye gutangaza ko atazigera ajya mu biganiro. Aha rero ibiri kwibazwa mu binyamakuru, harimo haribazwa niba koko iyi M23 izarekura ibice yafashe, niba igihe yazaba yaganiriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bakibaza batese niki M23 noneho mu biganiro bigiye kuzayihuza na DRC
icyo bazasaba iriya leta, ese leta yo izabasezeranya iki ku buryo M23 yarekeraho kurwana cyangwa se yagarukira aho yari igeze ntikomeze gufata ibindi bice cyangwa se ngo ijye gukuraho ubutegetsi nk'uko yari yabitangaje. Iyi nkuru rero n'ubundi akaba ari inkuru yashishikaje ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba iby'imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibyo hanze y'iki gihugu, cyane cyane ibyo mu Rwanda ndetse mu karere k'iburasirazuba ndetse n'akarere muri rusange no ku isi yose. Haribazwa icyo abategetsi cyangwa se intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyo intumwa za M23 AFC zizaganira mu biganiro. Ese hategerejwe imyanzuro izava mu biganiro yo izaba ari iyihe? Twebwe hano kuri Raza Media tukaba twibaza ngo ese M23 nyine izemera guhara ibyo yari imaze kugeraho, aho yari imaze kwigarurira, ijye mu biganiro hanyuma habeho agahe k'amahoro cyangwa se habeho uburyo nyine yakihuza na leta maze bakaba bafatanya cyangwa se bagabana ubutegetsi, cyangwa se hakaba harebwa ubundi buryo nyine. Ni ibintu biba biri kwibazwa uko bishobora kuzagenda bigendeye kuko M23 yari aho ibice byayo yari yafashe yahasize ubuyobozi nka guverinoma yigenga, ku buryo yakuragaho ubuyobozi ikirukana igisirikare, yo ikazana igipolisi ndetse ikahashyira igisirikare n'ubuyobozi bwigenga. Aha bikaba byibazwa niba nyine bizaba ese kizaba ari igihugu cyigenga nyine mu biganiro, wenda nicyo bazaba basaba, cyangwa harimwo ibindi bintu nyine. Tukaba dutegereje ibizava mu biganiro kugira ngo nabyo tuzagaruke hano kuri Raza Media nyine tubabwira uko ibiganiro byagenze. Ibi biganiro bikaba bizabera i Rwanda muri Angola. Ibi biganiro nyine bizaba kuri ziriya tariki nyine 18. Reka dutegereze turebe ikizava muri biriya biganiro. Byari byaravuzwe ko bitazigera biba cyangwa se bitazigera bihuza leta ndetse n'inyeshyamba. Reka dutegereze turebe ikizavamo. Inshuti bakunzi ba Raza Media TV, reka tubarekere ahangaha, mukomeze mugire ibihe byiza byuzuyemo umunezero mwifuza wose. Imana ibane namwe.